Oke, mentah ini ya. Lao nak kan ka headlight chung scooty. Mat kini. Shopan lao ngat EP itu screw hap lao. Mentah tu dan kampan lao. Dua kap steering dan way tu. Mentah dan shoot screw ngat al lao lupa mas pun EP. Dia terus keting kuat penlaw headlight tambah api dan kaman law na paro betul mata kemudian ka layar ada nih api tu mata tu shopan law tu api dan kam shopan law seperti kan ngerti kan ada law stang man ada law skru stang man law itu headlight dan tang lock tu suka law ini di Aprila cepat pesan sisi suka law tengah balik warna peluk law tu headline dan wadah screwdriver berkamsung 1 2 3 dan headlight tu jong LED dan kamban law tu screwdriver kamsuk mau pelan ladap tu tangkup tu iya pernah suk bahai kata super shanghai yang suk bah ini video ada bekul si isu nomor ngap law iki sin tanya ki backline satin entah dengan pendep ini nak kaman dengan spin EPP sanadin rumah pecah gitu mar ngahane dan kamban dan we screw bang ulalus dengan kaman pendak tangan spin EP bikin video mas ini amalisimu phone tama mas spin EP kita bang hapan pendak ini habis bang PM gede ke headlight dan kacang kam dan jing EP kino badan skuti dan jing EP ban lao ya gede headlight jong April lah pengen EP itu screw ba ulus marum dan shoe ngahap syutin ekstra tu screw pejam ke tu rong layak kan ada ada pendai tu rong yang original tu silver duplicate dengan syutin tu sepuluh ka tu part LED jong headlight ban pendai ban light tu te jong shabi ni ka te jong shabi tu iya tu ri jong shabi ni te jong shabi tang tu tim te la perkat ma tu te jong ka headlight LED oh coba ala skuti ro tu skuti jong coba aspa dengan penkunya cuan pentajiban penkunya ada tangkup tu ngaladap mentah dengan EP kumno ban lao ya tu break lagi di nomor tengah lepas nyamuk dengan robot mai te EP kumno ban lao ya LED headlight jong ka Aprila SR 125 lagi 160 kom cuy kong tengi hab la plate kembali plate di kesin ini kamu plate itu nang ta yang salah ya tu ka pilihan ba tu hab la tu kilai teli tu baca kapan dan kam do ilang ki dan kam do ilang ki pin lau ya tu
ngate ngala dap laut pa ta ngashkwa ban pin EP Ngate blau. ngate ngala dap laut pa ngashubu na sai ta tu mara kapsuk ya pe tuam pralang tu te fi habdan kamban lao se tu screw badan hade ha marchan bakalan Itu screw. dan markam long re banyuem pe ale ngin ya pe lao tu mane tu screw lai tele la buno tu spa buno tu tiar spa kapsung tu nyo tu screw nyo yo bakla ma habu bah spu no tu lao suatu kesit kapsuk nama ke em lao suatu kesit suka ban lao kesit ro tang nak man kesit suka dengan lao suatu kesit kapsuk an pitu body lao screw jung body mar shoban pin lao ek tu yu tu pin kama man lao gitu ke screw jung ke side body kapsuk te mar jung ka aprila SR ka kam cingcar banjang kini ki aprila barimam piam dan kaman lang bar khon maru new LED trong SR kam cingcar te am dari kom gitu ki chung ki aprila barim te kamaram tu an lang shak tu ka chung ka ni chung flick line itu skinal line an lang sa shileng ngaru ngalung ba shulau tu nama ba tajam men shna mosh karkhana rempalan pernah ya yang kumashangkai tu te lauski ski lai chak chwa pe rausha ngan di sha tamam ta pa tu meneng te plaulon Lu gitu tiar gitar pai. sit la ka chong te plaulon Full body. di tiar ngan te plaulon pe yang waktu la chandap sedan la tem cepat Alex kutiu ini cepat menit ya ketu kemat ngala dep le setengah den ngan pun velati wah kum lo bahan sam dam lama lama ish cuan pi biang ini yang pi itu ngas teman pendai la candap ni stang spang la dep kertas kenduk mah